Mayam Krumzari don't give impact news ne Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram lokchari Imphal city bu smart city mo henab ke damakta chang daba yadraba component mayam gi manung da koi Manipur gi miyam gi khwaidagi concern oriba khwaidagi maru oi haina launariba koi amorakai karamna manage tawgadagi aduga luna nana legadawi haibagi matangda ngasi Manung Hutna da khana jagani aduga hariba luna nana lebagi Natraga sanitation amadi solid waste management ki matang da khana ne bidam tangasi impact news ki studio the lengson rode basi joining us tonight on Manung Hutna MAHUD ki koi ki director oibire ba oja Gitkumar ni oja Gitkumar putram lokchari welcome to the show appreciate your joining thank you also joining us workers union Manipur whom haina sukhana ba ki president oibire ba koi yamba L London ni London busu taram lokchari welcome to the show appreciate your joining ngasi ki khana ne basi houdring ati Imphal city se smart city amo ne bidam ta hojik leir ba status asidagi Lady bus status quo si change toroga anu bus status quo ama tha sanction nogi damakta khana jaga to rubne adubu madu chagdri ngai da housing lady ba Manipur ge status quo si Imphal city gi koi gi smart oi bagi sang se kyam yam oi bagi habasi visual matek amana khangminars masini koi Imphal city se kyam yamna Luna lagi kyam yamna smart orge habasi ahan question si oja Gitkumar lak chagi oja Imphal city se kyam luna lagi habasi akoi nungti ki chathok chen to mina sadum ure adu ngasi ki visual sena su make sena dum ta adu maru ni masi Imphal city ki koi portion masam khatani koi kaithel area dagi ne koi uchari basi adu hairiba kaithel area sa su yamna molabni na atopa kaithel area na taba koi IMC na konbe area sing dadi sumba amona kai se kyam yamna lergo ne habasi khalu bada ki bam yaw tujung bam yaw ya oja hojik leri status se masi Honghanab ke damakta na traga smarter oine ko damakta smart city oine ko damakta kari kari to we ari goja equina smart city mo iba habista yam maru iba component sang da ya tarba ma city luna na lebi si amani yam na luna na lebi damakta khoigi yam maru iba kano si proper management of solid waste koina municipal solid waste hai asini ngai waste tholai bi da makliam yami yum nei house to house tholak waste the construction and demolition waste, the medical waste, the liquid waste na sing waste makalam yami. Imphal ki lady bus scenario si ngasi degi chahi mari ohum mari mamang di yang agadi hojik lady si yamna ID na koina ya chahi kuding ki video clippings na traga koi snaps koi lower ga thami ayamba mafam sing da koi hana maruina koi black spots identified toy karam mafam da khwaidi hena nungai tabagi habse ado haibu mafam sing de koi ayamba 99% clear tore hoje koi na ngamdri basi karam area no habda kaithel ge hek thangnaba masi koi ayuk nga ta dagi na gari manga truk chang seng tok pung nipan mapan tai sima dagi koi gi turen mapan si dukan gi na maning turen gi marak si masi sida koi gi maruina lady basi koi gi lambi ma semak do wali lambi semak tring ne koi gari changom ju nuai to from ni masima hojik yamna koina chawna thengnari problem ni adubu koina hariba mafam si yamak tre hojik te koina tackle to do ise samna hariba hojik Imphal gi maruiba major corridors adi maruiba lambi gi nakan dadi particularly ngasai gi bazar manungi nataba lambi sing de to jokna ayamba leitra brand khalle hojik koin thengnari sidi bazar gi maning thang basaruk nala ga taina ba bazar gi maning thang bada saruk tane ka hena leri se du mamang thang bada dum laiu yauri ngasi second tara gi visual sita koi mamang gi kaithili mamang mak ta su amot pakai se pairag laiba lambi matai da sum laiba sum yauri adubu oja hojik leri ba pibam se han dagi de ojana khara phagalena takpiri 90% almost more than 90% improve tawre haina adubu matang sai sida ina London da hujan gi si ojana takpiri wafam ko Imphal city natrag IMC na kon mafam da leri mafam sing si 90% mamang ai dagi maybe ngasi dagi chahi tara gi mamang da leri ba condition duga ngasi ga yam he na phagale ai si ya bining brakari haibining hoji se bopu koi da koi na khan badu jo koi sarget na thambiri je koi kama kai di improve oi run kalemaram de koi khudam moi na example no pi bakanda hoji hoji han mamang dai koi dharam sala aduga koi Delhi motor na ina riba koi ki MJ binu gi jaga jing dagi somda bongna bazar da people content gi mamang tuan bai tar ni pan manung gi tuan ba kenu jing dai koi gi thangan bazar ga aduga bongna bazar gi mafam jing da amot pa pair le mamam jing gi hoji te ya mana clear oi nen lo aduga hoji khwai dagi koi da problem thengne je maruina koi gi ima kaithel mari jigi akoi ba hai taren okay sigi mari jigi akoi ji masi
ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯍꯩꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯐꯔꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗ 23ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯔꯤꯁꯤ IMCꯅ ꯄꯥꯏꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯩ ꯋꯥꯔꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ NGOꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ NGO 9-10ꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ 100% ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 100% ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯟꯗꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯏꯁ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯑꯦꯜꯁ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯁꯦ ꯄꯩꯔ ꯂꯩꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯤꯁ ꯄꯤꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ coordination वापने खंगते होजिक फेल और गले जो जा मसी करम ना मसी कोई स्मार्ट सिटी के प्लान ददी करम ना मसी रेक्टिफाई तो तनो आई कनम त सेंटोक सके कोई डस्टबिन सी थवेने थम दब ओके डस्टबिन थम सी करी कोगे कोइना सेकेंडरी सोर्स है साइगी डस्टबिन थमरगदी प्रजा सिंह की डस्टबिन दा हप्तन बे हैबिट अम लेबा अदना इंडिया की नत्रसु चखल लेवल बाक सिंह दसु डस्टबिन बु लेरगदी डस्टबिन या कोई याम चखत पर लेबाक नत्रगदी इंडियन कंटेक्स्ट दी डस्टबिन दरगदी डस्टबिन कोई तो मोरसले मी सिंह डस्टबिन दा हपतन मजगी नाकन द लंगसल मगद चटखिबे यावे अदना डस्टबिन लेरगदी डस्टबिन लेयो फम सिंह दु हुई होगदोंग न सिंह बा देगी उचे क्वाचिक याम पुनबगी के मफम मोरली अदना कोइना लास्ट 3-4 years कन्न होनर इसी कोई source to destination मरक तब without any secondary point मसाई मरक ते एक थम्मु बता मतलब लोइन लाख बनी ना अदना मुझे कोई अंकन होनर इसी door to कोई यम दी collect होगा कोई disposal site आना direct to dumping zone मरक ती कहना मरक की जोन हम लेके अपन जोन मनम नम थीरे अदना मधु मैम याम पामनुती अदुगो once अदु लेग्रगति नम थीबदो अब कोई लोइन नम थीरकपनिना होजे अखोइना हो संजली सिदी डायरेक्ट सोर्स तगिना डिस्पोजल साइट फोगनी मसी मतम जंगनी मतम जंग सो इ हाइजरी सिंग साइट हाइजरी दुनी सै गार्बेज सिनारियो जे एंगोन लेयो फोटो सिंग दु पाइरा मगदी खंगनी आइना लौबस कि दा सही खुदिंग लौजरी फॉर एग्जांपल इंपैक्ट टीवी के नाकन द के सामपा थोंग की मखोंग सी अखोइना ngasi सही उम मम कमाई लेरमगी अदु हुजि कमाई लेरिगी होइति दस अखोइगी वेस हमत लेत्रबनी के सामपा थोंग की मखोंग सिदा ओजा तुम इकुइ कुइद्रि हंदकता पाइरग इसिंग चेन मंगम लेरम मयाम लेरे सेंगोक्रे अदु सेंगोक्रे बट नो नो से द सिनारियोस अनि सुई ngasi नंबुल तुरेन मपान से तुरेन मनुंग द लंघन ग्रुप अमा अदु तुरेन मपान द लंथोप ग्रुप अमा ग्रुप अनि नि ना तुरेन मनुंग द लंघन बसिदि कमाई तोगेबु तुरेन गा युम ग नकन लेबनि ना युम मथक ते के लंधरक बने तुरेन अदु मरोइना हंदकी नंबुल तुरेन द लेरि प्रॉब्लम सिदि हंदकी सरकार ना नंबुल तुरेन का कोई पौना बाजार की मनिंग द लेरि दुकान नि मरक लंबी म सेमदब लम एक्वायर तो हारिब लम एक्वायर तो बसिगी कंस्ट्रक्शन मैम जंगजन बदना कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट नि की कोई परियंगी मनिंग द नंबुल तुरेन मांग द लेरि से वंस लंबी म लागदी ए कोइना नंबुल तुरेन दा कोइना आशा तौजरी से हाना से इंपैक्ट टीवी की स्टूडियो हायरसी मनिंग सी तुरेलो मोंजलम ना होजे कोइना पुसले अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट सिदी मसिगी मनिंग सिन ममांग ओन थो कांदा कोई मेटी कंसेप्ट तो मनिंग सिन मोटकल्ली अद ममांग वरगदि नालकनी सिन अद कोई की टारगेट टी तुरेन मपान सिदी यारे की तुरेन लमद दुकान ममाई ओंजल कांदा तुरेन नांग दोइनी अदु नत्री कोई थिंग मंग मोय बिकॉज़ मनिंग इज लंग थोंग बई हैबिट हम ले अदु बजा कोई डंपिंग साइड हाई गतरा कोई IMC की इम्फाल की ओइना कोई लमदेंग द कोई सागलीबा कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई प्लान से जा मसी 2010 दगी साबा होरगा ममांग चही 2014 सिदा मसी लोयरगा पुनोय लोयरगा मसी सिजन अब होरनी इट इज रेडी टू यूज काना कोई चीफ मिनिस्टर फाउनो लाउथोकेबल लेरगा ngasi फाव 2015 लोयदोरे थाम तंगाइरे सिजन अदरसु लेरी मसी नंबर मोइदना मयाम से हुंदोखं फंदबा लोखत पसु लाक्तबा याम चावबा कोई के हेतर केओस अम लेरि से जा मसी कम कांदा का फरकनी केनोनी
ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 2014ꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯗꯣꯁꯥꯁꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯦꯗꯔ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯎꯟ 60 daysꯒꯤ ꯇꯦꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯔꯟ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯤ ꯅꯥꯎ 60 daysꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯇꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯇꯝꯗ 10 ꯐꯥꯟ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯆꯪꯉ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯔꯚꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯕꯜ ꯋꯦꯁꯅꯤꯅ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯝꯁꯟꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 60%ꯗꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ 2 ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯎꯔꯛꯀꯦꯕꯨ ꯑꯣꯚꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗ ꯑꯣꯐ 3-4 yearsꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯕꯜ ꯋꯦꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯋꯦꯁꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯅꯥꯎ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯁ 4 yearsꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯔꯛ ꯆꯦꯟꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯇꯣꯟ 100 ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯇꯣꯟ 100ꯁꯤꯗꯒꯤ 60% ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯋꯦꯁ ꯇꯣꯟ 90 ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯅꯥꯎ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2 months ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯟ 30ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯟ 10 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯔ Okay, haron ya basina degradable sina 20% ang hawre. 80% sina non degradable plastic kumba khoi mangan mangam do posi oire. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕꯅꯤ ꯅꯥꯎ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯜꯍꯜꯂꯒ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯟ 100 ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ 10 ꯍꯣꯜꯍꯜꯂꯒ 30 ꯈꯛ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯀꯔꯤ ꯔꯦꯛꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯈꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯦꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯟꯗꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯟꯕꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ Har ologdabasina. ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯜꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯅ Electric power on thokpa. ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯔ ꯃꯩ ꯑꯣꯜꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯔ ꯑꯣꯜꯍꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯟ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯦꯗꯦꯕल ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯞꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯩ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯞꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯖꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ environmental pollution ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦꯕꯨ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤꯅ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯌꯨ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯏꯠ ꯇꯨ ꯀꯝꯄꯣꯁ or compost nꯠꯇ꯭ꯔꯒ waste to energy sini smart ina min tawrisi waste management is smart hairagati waste tagi energy onthokpa ngambadu waste tagi energy onthokpa ngamba something usable sijanaba yaba item am onthokpa kugi har onthokpa natraga energy onthokpa duni adubu madu onthokpa da smart ki process da kitang side effect lakpasu ya habagi ma no atu da kamai to gebu any solid waste management plants sing si kugi cp central pollution control board of people guidelines mayam am lei and every solid waste management plant si koi imphal gi si maroina koi clearance ani san pollution control board ki clearance ama number 2 airport si within 10 kilometer ki maya da lei bani na airport authority clearance ama na hoji pok ti koi da si pollution control board ke andak sahi ki clearance lore and hoji pok da koi na janjali mong sta kemta pollution kai ba lei ti si moi no certificate okay pollution da kai ba lei ti matang sai da ina london da quickly break ma mang da break ta chatring da hanjani si handak ki handak tha si na be tha ki tai tra tuk tagi koi gi clean manipur nataga clean imphal green imphal habi concept ta koi gi luna nana imphal se thambagi campaign am sanction buso hokre koi gi workers union manipur na sindana masigi idea is only for koi smart city lakpasi da luna nana leinabagi idea da base tara to bra masi kari hoidun ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Okay. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯅꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯋꯤꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯋꯤꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯥꯏꯠ ꯁꯤꯐꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯠ ꯅꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯣꯜ ꯍꯧꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯁꯤꯠ ꯅꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯤꯠꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯠꯈꯤꯅꯣ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯙꯔꯃꯁꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯖꯦ ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠ ꯕꯖꯥꯔꯒ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯕꯦꯁꯤꯁꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯂꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯂꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯔ ꯇꯨ ꯗꯣꯔ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯔ ꯇꯨ ꯗꯣꯔ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯄꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯄꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯄꯤꯡꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯤꯄꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯂꯥꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯒꯔꯃꯦꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯗꯦꯞꯊꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯐꯨꯜꯂ ꯂꯩꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯁꯨ ꯊꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯋꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯋꯦꯖꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ 12 years ꯆꯍꯤ 19 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯋꯔꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯃꯟ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤ Welcome back. I don't know Manung Hutna a 360-degree analysis of news and events with me, Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarimi ba si Imphal City bu smart city amo henap ke damakta chang daba yadraba maruiba components ngi manungda solid waste management amor kai karam nam manage tawgadage masi lotion gadge luna nana legadage habigi matang dani haina balai mi amana toina iruja thoktana iruja maita tawdana luna nana leiba targadi yengbada ma masak mataw yam phajaba mali masak phajaba manbada natana laina tina su chende yengbada fit oil amadi smart oil. Similarly, Imphal City su ningthi jana chang naina regularly masi sit pa sengba lu na thambagi thapsi sa tabatar gadi yengba su yam phajani laina tina su cheloi fit su oini at the same time smart su oini smart city concept to masam ta laksagen hem nuja adu matang sai sida maru oina khoi Imphal City amadi Imphal City ka koi leriba IMC ne konbe area sing sida leriba drainage system yam se amat yade 99% collapse oirabani uja full leibana ayam loi tawre chawna saraga su pikna sarasu adu ayam na pikna namme sari singse adu ja masi ki drainage system se phatri ngai di aduga drainage system sina koi solid waste thada bu sadum yausali uja masi karam na masi drainage ki problem aduga sewage ki su madura yansan bu jauri sewage ki koi ki latrine ki amor ka myam su adura dum yausan su yauri sewage ki plan ama akoi 2003 da sakhraga ngasi babu da chahi trani khoi hela babu da loire so ide loidi so ide kam gana sina hoduna so haide masi kari tawturi jam ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯒ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯀꯝꯄꯣꯁꯇꯤꯡꯗ 20% ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯥꯎ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡ 80% ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁ ꯇꯨ energy ꯑꯣꯟꯒꯅ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯋꯦꯁ ꯇꯨ energy ꯑꯣꯟ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯠ ꯇꯧꯈ꯭ರೆ ꯐ꯭ꯂꯣꯠ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯂꯣꯠ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ whatever waste Imphal area da puthoi masina compost on gra matungda compost on be matung moi noi jaga daw company sina okay compost har yon bu moi matung jaga daw ba dagi amuk ani subadana mai puthok daw mai puthok pa moi hari se khoi gi puthok daw mai puthok gra matungda lemori ba waste 5% ka ti hen ba ro okay khoi gi kano se ada company sa yes khoi tawni ada la isna Manipur sarkar na hari sina ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣꯏ whatever ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ waste to ꯑꯩꯈꯣꯏ whatever composting ꯐꯥꯎꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ now compost ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ PPP ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯍꯦꯁ ꯇꯨ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯝꯇ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯩꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯃꯩꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯑ ꯋꯤꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯔꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯇꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯒꯗꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤ
waste to energy the mangona pi matam ja 18 months khatani now within this 18 months da koi composting dum chatha legani masida adu matung da within 18 months da mana paisa invest tawraga mai puthok pa hogadawni now like bi sudi once mai puthok kan da kai tawra kadagi magi akoi gi no mo da infal manung dei thoi bo waste ton humbuni sa gari marfu कोई मैम राजना इम्फा मनु मोटले कई सेंथोक्ट्रे है वंस नई एनी बॉडी डिस्पोजल साइट लादी खंगी कहीं कक्चें इनबद इनबजानी गाड़ी मैम से अमोट मैम से अखोना नोमद लौथोसी गाड़ी मरफू मथक्तने लौथोसी जस्ट मरफू की मथक्ता लौथोई अदुबु चाम की मथक्ता लौथोब लेरबरा है नो नो इशूदी नाउ वेस्ट टू एनर्जी लाकांजदी मागी मई पुथोकनबैदमत मा चाम दरकार ले ओके तो गाड़ी कोई टोन चाम दरकार ले अन टोन चाम दरकार ले बने मतलब जे कोई होजिक कोई थादरिबो एनर्जी से disposal side to panagadra collection the hot nagadra have once boy the over the once requirements will be concentrating only on house to house collections one number 2 the magi waste hena da kala rekparina infal dana natana we are even thinking of bringing waste from Nongthombam adjoining towns dagi Bishnupur dagi aduna inga sa hijack the waste ki scenario si yam china blick we banate the future is yam bright future ahead ne have wani hoji yam na amoraka is ubai wani once hairiba akoi project si start to kiba taragadi amoraka is su yamoi duni walak infal IMC ki area dagi hendoktan atopa mafam sing dai su atopa district dai su amoraka loraga energy sungbagi ntraga हार सुंबगे थबक से तरकदुन हारिबनि मतंग सैदा इन सा ओजादा ओजा गितकुमार दा हंजे क्वेश्चन नंबर लंदन लाक चगे कोई लुना ना लेर मतम दा मी से फिट ओइन उई सिटी सु फिट ओइन उदुरी ने स्मार्ट ओइन उदुरी मदुगी दमक ता हुजिक संगी अमोर काय के प्लान दी ओजा गितकुमार ताकपिर समाज लेरे ना अदु बखोगी ड्रेनेज सिस्टम की अमदी कोई सीवरेज की कोई प्रोजेक्ट लेरी बसे मसी फॉर द लास्ट मरुना कोई सीवरेज के प्लान प्रोजेक्ट अमा कोई पाइप का तिंगदना कोई इम्फाल सिटी तवहायरगा लंबी का तवहायरगा मसिदा पाइप फुंबै थबक याम कन जथरी चाही 13 सुजले 33 हेले अदु ngasi फावता लोइसनबगी वासु ताद्री मखाताना मसी चनब होरनी हाइबसु फोंदोक लेत्री करी करम तरोगा होजिक लेरिबा प्रॉब्लम सीवरेज की अमदी ड्रेनेज की इशू सी सॉर्ट आउट खर मखैदी तोबु यानी खनबी मसी अखोइदा केतोब कांदा ड्रेनेज की केनोजी मदी याम स्पेशली मसी करम डिपार्टमेंट ना चप चान माइपुना भाई तारे अमदा इनथोक इंजन तोंग नबन तब मसी चप चान माइपुना बमा मथौ मागी तोफम तोक पाइ तारे मसी ए तोदे दे हाइबगी डिपार्टमेंट मसी फजना थवाई यावना सोंग थोपिर कांदा चप चाना डेली हाइ तारे ने मागी थागी अदिगे नुटी की मसी कदाई कदाई करी ले यामना कुपना मॉनिटरिंग तोर कांदा थबक ओइन चंगेंद्रगति हौसिक लेजिति पब्लिक सिंग कंप्लेन तोर कांदा हाइ तारे अखोगी थोंगान अखोगी लेरक्सी याद्रे अदुन सी सेंगदोपिया कांदा अखोगी लोकल पॉलिटिक्स तोबो कांगबु नत्रगना प्रधान नत्रगना अखोगी सोशल वर्कर अदुगा अखोगी क्लब किनारोन सिंग तोर कांदा वॉलंटरी तोबा अदुगा अखोगी काउंसिलर सिंग काइजिंग दा रिक्वेस्ट तोर कांदा मतेक खगा सिंगनबे वाने तसेंग हौसिक से अखोइना जो अखोइसु ममांग दा चेयोल अमदिगी ममांग दा हाउ कैथिनगी जिकी हाउ कैथिगी मनाक से ड्रेन अमा फैमिली वेलफेयर की मनाक से ड्रेन अमा अखोइ सेंगे सेंबजे दुम चेयोल अमदिगी मतुंग दा दुम सेंबा खंदे हामो मुचप माने इसिंगे चेंदेब करोम जिलेनु खंगे करोम नि लाक्तोइन करोम जिलेनु खंगे मनुंग जी केनु वाक्तने चेंधरी से करोम दरो खंगे करोम दि लाक करोम जिलेनु खंदा बाइता तसेंग नमसी अखोइजु मुन कंगे करम्बा डिपार्टमेंट नमसी सेनबीबनो मपुजी तसेंग लै ओके मपुजी kana खंगे हैबनी अदुगा मतंग सैदा हैजन बसे कोई सीवरेज प्रोजेक्ट के दमक्तदी PhD डिपार्टमेंट पारगे लेरबनी अदुबु ओजा कोगी हुजिगे ड्रेन की सिदी मसिदी IMC न तुम पाइदु नत्रो जा मसिदी नत दसदा अमगा मुक आई कन तौज हाइ होगे नाउ कोगी आई सा हाइजर के होजिके कोई सिंगल लिब कांसेप्ट सिटी फता हुदी सी डायरेक्ट डोर स्टेप तकी लोवर डिस्पोजल साइट के उपनी नाउ डोर स्टेप तकी लोवर डिस्पोजल साइट के वाज इफेक्टिव ओर कांदा तनी सा ई ड्रेन द वेस्ट लाउ इट नंबर 1 अदना कोई याम कन्ना कोई रेगुलर एक्सरसाइज संगल दिया दुनी नंगा साइड लंदन ना हेवी की बिता मा नाइट स्वीपिंग हो नाउ स्मार्ट सिटी अमो के हरगदी करी तो बता के ड्रेनेज कसागी ट्रीटमेंट की साइट हम क्लियर होरे यदि कोई वेस्ट टू कंपोस्ट ले रहे हो जी नाउ कंपोस्ट टू एनर्जी लागती वेस्ट टू एनर्जी लागती एनी इंडिया दा इंसा हाइजर इन वेस्ट टू एनर्जी से प्लान अमा को दिल्ली दा लेओ क्लादा अंतब लेते मणिपुर याम कोई याम अहेड होइदोम एडवांस होइदोम टॉप स्टेट सिंग संगदम दबदा सेकेंड इशू ना स्मार्ट सिटी मोइ बद संगिसी कसागी मोइना रोड स्वीपिंग तौर है रोड स्वीपिंग तौर का सरकार ने पैसा लौटी है ना लाइव इशू दी स्मार्ट सिटी ने हारिस करी नोदा करीगुम लेकाय अमा आइना डोर टू डोर कलेक्शन तौर तारगती ना हुजिक तौरिबा NGO दुना और नत्रग पार्टी दुना
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯕꯣꯅꯁ ꯅꯥꯜꯍꯜꯂꯝꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ MG ꯑꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯥꯎ ꯅꯂꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯅꯥꯎ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯋꯦꯁ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯔ ꯇꯨ ꯗꯣꯔ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯅꯥꯎ ꯗꯣꯔ ꯇꯨ ꯗꯣꯔ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟꯗꯟ ꯒꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯒꯥꯔꯤ 30 ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯥꯎ ꯂꯪꯖꯅꯤꯕ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯃꯛꯇ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯇꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯇꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯏꯁꯦꯜ ꯃꯅꯤꯗꯒ ꯊꯥꯗꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟꯗꯟ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯐꯤꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯏꯚꯟ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ 2010ꯗꯒꯤꯅ 15 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ 90% ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯔꯦ ओके 90% इम्प्रूवमेंट लेर है अदुबो जा लाखद्रुब चही मरी मंगा सिदा कोई स्मार्ट सिटी की कॉन्सेप्ट से कंप्लीट होने होने दुरबनी अदुबो होजिक लेरी बस स्टेज तक चही विदिन 4 or 5 years सिदा कोई इम्फाल सिटी सी कंप्लीट स्मार्ट सिटी मोय मंगम दुरबो ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯪꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯃꯥꯞ 9 ꯄꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ मरो कोई सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट आईडी हजिक लेरी विदिन 1 or 2 years दी अखोई लाइन अचीव तौने से लई ओके विदिन 1 or 2 years ता अचीव तौब ngam लू नाना लेरगा इम्फाल सिटी सी हेना स्मार्ट होइबा हेना क्लीन होइबा सिटी मोर कने हैबनी अदु हजिक लेरिबा सिचुएशन असि यंगरगा अरुगा मरुइना पाइखर केबा अचो अचो प्रोजेक्ट सिंग असि फावबदा कंप्लीट हादि थबक अनथरक्तबा मरुइना सेवरेज प्रोजेक्ट सिंग असि फावबा लोगनी है ममी उरक्तब मैम से यंगरगा विदिन 2 or 3 years ता मसी वर्क ngमगद्रो है यामना चावबा क्वेश्चन अमदिमक लेरी क्वेश्चन से पाखम सुनी कोई स्मार्ट सिटी पिक दरिबसी ऑन दैट नोट ngसी मन हुनगी थरमसे मतंग साइड लेसन जरगे ngसी थरमसेदा लंदन अमदि ओजा गितकुमार लेंबेक थरमसे मपुंग फान गिदमकता ओजा अमदि लंदन बुथाका जफोनुक चरी अप्रिशिएट यो जोनी मसिन ngसी मनु हुनगी थरong ngसी के रिसन से करम तोबी बगे खोद खान बिरप यागनी कोई मेल आईडी दी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join tobiraga comment amadi feedback thabir piyagani with that this is Nongthombam signing out see you same time next time at prime time have a good night